At nilibata na gamitot ko epistel inimbukta sa daryon. Ima nakasurat di header dito sa putolo. Pamukka siyang ayat sada sa akro di ayat tolo. Header sa putolo, ayat sada sa akro di ayat tolo. Kajama margatidori. Manok tong mahulong niroha di dongan. Ingot hamuma akan terhurung songon narak terhurung